Gikunyita ugeni gikumenyithie uria gugikarite riakwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiriria ni ati mutongoria wa bururi ni Ndagitari William Ruto ni agitariirie mitaratara ngurani na itiganite ya iria kana thirikari yake yambikite itemi-ini ria gukorwo ni matigirira ati uthii wa nambere no agikinyirio matura matiganite itemi-ini ria gukorwo makiyukiriria akiaria kiroko kia umuthi na andiki a mohoro ari thingira-ini wa iregi na kuria akunyitite ugeni mugeni wa mwanya guku bururi-ini ni Prime Minister wa bururi wa Japan Fumio Kishida president ile kumatia ndugu njega gatagati ka mabũrũri maya meri na oho akiranira ikinya ria thirikari ya Kenya ya gukorwo na kana ria gutigirira ati ni magitha kana ni makiingirira hari kuhoroheria ngahihairia igithiete na mbere kwiyumiria na makeria bũrũri-ini wa Sudan. Oho ni agukiriire na kana ni akiugite ati bara iria iragithie na mbere gatagati ka bũrũri wa Ukraine na Russia no cingirirwo ni honge itiganite itemi-ini ria gukorwo magicihorereria ketuko ndomiriri iyo ya Ndagitari William Ruto iria aikorwo akirikia kurekereria. Our shared values and mutual commitment to uphold a rules-based international order. Additionally, during our meeting, I conveyed to His Excellency the Prime Minister my high regard for Japan's long-standing bilateral partnership with Kenya in infrastructure development, trade and investment, the blue economy, and human capital development, just to mention a few. The Prime Minister and I exchanged views on numerous international issues of mutual interest, including those that Kenya, as an African state, especially desires Japan to take up in capacity as the chair of 2023 G7. Foremost among this, I emphasized the need to refocus effective global attention on forgotten conflicts in Africa. I've revisited our agreement with the G7 ministerial statement, which noted the urgent need to reinforce peace and security in the Horn of Africa, meet serious humanitarian needs, and build resilience in this region. Furthermore, I raised concern that Kenya, the Horn of Africa region, and other parts of the African continent, as well as the global south, are disproportionately impacted by global climate change and its effects. We are not only affected in actual and potential threats to our environment, but also in regard to our livelihoods and the very existence. I called on Japan and G7 to lend robust support to initiatives aimed at addressing climate change, which include the Africa Climate Summit, which will take place here in Nairobi between September 4th and September 6th this year. Kenya recognizes Japan's exemplary leadership in the climate agenda, starting all the way from Kyoto 25 years ago. Japan's commitment of 6.5 trillion yen to climate finance for developing countries for the 5 years from 2021 to 2025 is commendable. Your Excellency, we do not take for granted Japan's huge investments and support for Kenya's geothermal power development through technology, capacity building, and finance. We share with Japan the conviction that climate emergency requires substantial scaling up of financial flows to developing countries. On Africa, Kenya welcomes Japan's support for the implementation of the Africa Union's Agenda 2063, which is the continent's blueprint for Iyo ni ndumiriri ya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akeri na andiki a mohoro giikaro-ini kuria thingira-ini wa iregi na tugitigana na ndumiriri yake riu tukirongoreria riboti ingenani ati mubunge wa Gem ni Elisha Ochieng ni agikitirite na kuri mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja niwe Raila Odinga gukorwo agiteanira ikinyokia riake ria gukorwo agitabania mirurungano guku bururi-ini na gwetha njira ingi njagiriru makiria cia gukorwo magietha kihonia gia thina na kana mateta ma
mao na kuneana mateta mao kuri kamiti itiganite iria makiendekithĩtie. Aritie o ari kuria kaunti-ini ya Siaya na kuria agitariria ati Raila ni mundu wikinyite na njira njega na makiria hari kuhuranira demokrasia na ihoto cia Kenya na muingi matiganite, na uguo agakiuria kana agakimũthingata gukorwo agĩetha njĩra makiria njagĩrĩru cia kwetha kĩhonia kĩa thĩna wa muingi gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gukorwo agĩthiĩ na mbere na kũiga gĩtĩo gĩake. Reke tukorwo kĩamũkĩra ndũmĩrĩrio ya mũtongoria ũcio wa game. I want to encourage the people of Kenya. We have only one country called Kenya. There's no place to go. And I know that Baba Raila is a statesman. I know Uhuru is a statesman. But I'm asking of them to pull back one step backward, to be able to bring peace to this country that we love so much. It is never too late. The Constitution allows you to demonstrate. But you can demonstrate today and tomorrow. But if you realize it's not the solution, we must always have a new strategy. I know Baba loves Kenya. The democracy that we enjoy in Kenya is because of him. Yes. I know the president is God-loving. President William Samoei Ruto. He would not allow the country to burn. Na ucio ni uge wa mutongoria kana mubunge wa gicigo kiu kia game. Na riu tugitigane na icio na tukihugukire cigie mbura nene na iria iragithie na mbere guthandana guku bũrũri-inĩ, na nĩ ati kurumirira mbura nene iria iragithandania muthi wa ira na makiria kana kihinda kia mathaa merĩ na makiria itũra-inĩ ria Kĩbĩbĩri guku ni kaunti ya Nyandarua ni iragithararirie na njĩra nene mihango ya oro muthenya, na kuria iragikorirwo igitiga arimi magitara hathara nene kurumirira yo gutiga yakiananga marimi kana magetha mao ma irio migunda-inĩ. Kuringana na aikari aya maugite ati marakeri na mwihoko wa gukorwo makigetha magetha mao ma waru ciumia-inĩ ithatu ciukite, no indi riu magitigitwo mekonotete kuona ati mbura ino ni iragithandania na kumatigira hathara nene. Reke tukorwo kiamukira riboti iyo kuma kaunti ya Nyandarua. Leo kulikuja mvua kali sana. Tulikuwa kwa nyumba karibu ibebe na mvua sadani. Mifugo karibu ende na maji. Hata saa hii tunasenda kulala wapi na kupea watoto nini. Viazi saa hii imepigwa yote na mvua, mpaka mahindi, mpaka mboga kama hizi. Kila kitu yote imeharibika. Nilikuwa nimepiga viazi dawa, ilikuwa inachomeka. Saa hii karibu mtu alie. Hiyo dawa nilikuwa nimeenda kukoba. Ndivyo nipige viazi hizo. Naona zote zimeharibika na maji, sijui nitalipa na nini. Sasa tumeshapata hasara iliingia kwa sababu nyumba ilipomoka pale, na tena huku kwa shamba hakuna kitu imebaki. Tulikuwa tumelima viazi, mboga kama hizi, yote ikapigwa na hiyo mvua ikaisha kabisa. Tujawahi ona mambo kama haya tena. Tangu nizaliwe sijawahi pata maneno kama haya. Milima, watu wanataka msaada wa dharura. Watu wanataka begu, hawataki ati kitu ya kuchezwa na begu, kwa sababu shamba zao zimelimwa na ni mvua ambayo mvua ya masika ambayo inaitangwa mvua ya kibunga. Ile inanyesha huko katika nchi zingine. Imenyesha huku, imemaliza mashamba, na hata sisi tumekuja kujionea kwa sababu ni maajabu. Hawa watu kama 1,300 kumeharibiwa mahindi ile ilikuwa imepandwa. Hawakuwa wamepewa na serikali hiyo begu. Walikuwa wamejinunulia viazi, kila kitu. Yani tuseme aina yote ya mimea, horticultures and cereals seeds have died. Zile zilikuwa zimemea. Watoto hawana hata kitu watakula saa hizi. Manyumba ingine imebomolewa hata mabati. Kuna takikana kuletwa mabati. Hakuna mabati nyumba zingine. Unajua watu wote hawana nyumba za nguvu. Wamebomolewa. Already siko na mashimo. Na kuna hitajika hata watu wa stima wakuja waitengeneze, watu wengine hata stima huku hawana. Already ni maneno yanaongewa, hakuna kuni kwa sababu mvua imenyeshea watu, na hata
Tuseme si chakula peke yake, hata chakula inapikangwa na kuni. Kumenyesha na barafu imejaa sana. Kunataka wakuje wategelezewe hii stima mara moja. Ndio wapate mwangaza, hata waweze kuona watoto wao na mahali watalala. Wengine hawana nyumba. Iyo ni hadhara ya mbura iria irakionekire mwena ucio wa Kibeberi kaunti ya Nyandarua. Na riu tugitigana na icio tukihiuka nginya kuria matura-ini ma rugongo rwa bururi na ni kaunti ya Marsabit. Na ni ati aikari a itura ria Bumbisa guku ni gicigo-ini mbunge kia North Hall guku ni kaunti ya Marsabit makiri na gitumi gia gukunguia na gukenerera na uni kurumirira o gukorwo magikinyirio tabarira eta wa mai mandofori kuringana na kana kuringana na tabarira ino na ile igikinyanirio kuri aikari aya ya muigana wa ciringi milioni 64 na ile ikinyanirio ni kambuni ya kuma bururi-ini wa Germany unyitaniri na thirikari ya kaunti ino itanyitwo gukorwo ikiguna aikari makeria ma ngiri 2 kuringana na kana mutongoria wa kambuni ino uria ukiaritie na andiki a mohoro hindi ya kuruguria tabarira ino augite ati aikari ni makoretwo makigomerwo na njira nene ni mirimu iria kana iria makuragira maitho kumana na kuhuthira mai matukanite na thumu gukiri gwa aikari mwena uyu ni makigathiririe tabarira ino na kuga ati riu makiri na gitumi gia gukunguia kuona ati ni makihaturitwo hatikaini nene orodo mwena gukurirwo maitho ni mirimu na makiria ya cancer. This is a mega project which is serving over 2,000 households, and if you multiply by 6 on average, that is quite a huge number. Every month, this is what I heard, every month about 3 people in Bumbisa village passed away because of the bad quality of water. That's why it's so important to have a desalination unit here, and this desalination unit helps to purify the water and to have absolutely good quality of water. It has been checked in the past, it has been analyzed, and we will also continue to analyze the quality of water so that the people will have, So, there are so many cases of, cancer and other waterborne diseases. We cannot say that, water is the main contributor. There are so many other factors which contribute to cancer cases because it's a global phenomenon. Not only in the arid and semi-arid lands, but also in the highlands of Kenya and also across the globe. But, we have to see to it that, we make our contribution to address this problem as much as we can. So we found out that water user number is also increasing, and also the demand is huge. So in this particular borehole yield 31 cubic meter per hour, which is a lot of water. So desalinating it, of course, we can get 11,000 cubic meter per hour. First, they conducted baseline to establish the need, and through that we conducted socio-economical survey, and also we did water analysis for the existing, and we found out that the borehole water parameters is way above WHO standard. Na ni ikinyukia riega kuona ati kambuni ta iyo ni magikorwo magikinyiria aikari mwena ucio tabarira ya kiguni ta iyo na tugukihoka ati ona aigithia aingi na magitiganite ni magikorwo magiuka guku bururi-ini wa Kenya na kuigithia orodo mwe na gugiteithia muingi na tabarira ta icio cia kiguni. Na riboti yo kuma kaunti ya Marsabit ni iragitwekanya tugikorwo tugiikiria oro hanini no inde ngikuririkania githii na mbere na kwirorera na kunyitanira na ithi guku kwa Mugingi TV ni mohoro maitu ithare riria miaraho thithi na mbere na kwaraniria nani kugerera nenda citu cia ukinyaniria wa kiyuka go Facebook gikwira ni @Mugingi TV ono ngikihũthĩra namba ya WhatsApp ni 0776 inyanya inya mugwanja igiri inya mugwanja watuma ndumiriri yako ntwiko tukiaraniria no indi njitikiria gikorwo ngigikiria oro hanini ndugathiore mitambo yo niamu ndiragicokeria na mangi.
Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Mimi sijai kanyaga Nairobi. Loto imenileta Nairobi. Imekuwa ngumu, but nimefika mahali hapa kwa sababu ya furaha zote ya kwamba nimeshinda 1,300. Ikiwa 150 ni yangu na 150 ya mke wangu. Nilikuwa sijawahi kumkumbatia, manake tulikuwa tunagombana juu ya pesa ndani ya nyumba. Lakini siku hiyo kwa sababu alitamka kwamba nimeshinda 1,150 na akanihakikishia kwamba na simu ikapigwa, nikasikia furaha na nikamkumbatia siku hiyo, na tangu siku hiyo furaha iko kwa nyumba tele tele. Plans zenu za hizi pesa ni gani? Mtafanya nini na 300,000 Kenya shillings? Nambari ya kwanza tutaona ya kwamba watoto wamesoma, alafu yenye tabaki tuone kama boost biashara zetu. Unaweza ambia nini wa Kenya nyumbani juu ya loto? Wenye wajafikiria kucheza waanze kufikiria kucheza na watashinda. Watu kutoka Homa Bay County pia na wahimiza kwamba wacheze loto, maana sisi tumetoka Homa Bay County na tumekuwa washindi. Endelea kucheza loto, and also you can win yourself a shopping voucher worth 100,000 Kenya shillings. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. na nitugithiete oro wega kinjeje kithie gikorwo gikunyita ugeni oro ringi guku metha-ini ya Muthingi TV mohoro maitu ithaa riri ria miaraho niguo tugithie na mbere tukimenya maria makihanikite na makiyumiritie ituri-ini itiganite guku bururi-ini wa Kenya. Na riu ndirakira tukiyuke nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru kana icigirira-ini cia kaunti ya Naikuru na kaunti ya Narok, na ni ati kana ni ati ruhonge rwa guthaitiri mabarabara-ini ni ruo Kenha ni makihingurite kana ni magicokereirie mihango ya ukui barabara-ini ya kuma tauni ya Narok guthie Mai Mahiu, na ni kurumirira yo gukorwo ikihingitwo gwa thikũ 3 na ni thutha wayo gukorwo igituika kurumirira mbura nene iri igithiite na mbere guthandana na makiria mwena uyu. Barabara ino ni iragitungitie athii oro ndumwe na aria makionjorithagiria barabara-ini ino na makiria sekta-ini ya ukui, na kuria maragikoretwo magicungirirwo gugitha njira ingi cia mikira niguo gikorwo magikinyia athii kuria maragikorwo magikinya. Tukorwo kiamukira riboti iyo yigie gucokereria kwa mihango ya ukui barabara-ini ino ya kuma Narok guthie Mai Mahiu. Mji wa Nairobi, lakini napita hii barabara sana sana. Kwa hivyo vile ilikatika tumekuwa tukisumbuka sana, lakini vile serikali ilichukua hatua ya haraka tunashukuru. Kwa hivyo tunashukuru hii serikali ya UDA, at least imeact kwa muda mzuri. Sasa gari zinapita. Ilikuwa imekatika pia 2018. Kwa hivyo hapa inatakiwa iangaliwe vizuri, ibomolewe zaidi ya hiyo crack upana kidogo, manake ukiweka mawe pale tu next time itakatika hivyo. Kwa hivyo tulikuwa tunasema ipanuliwe zaidi, iweke mawe ngumu na hiyo kitu isirudiwe tena, manake you have a lot of challenge hapa. Kuna hii dry pot, wajua kidogo inafanya kazi pia, hiyo inasimama kabisa economically, watu wa transport, watu wa hoteli nini. Kwa hivyo wanaweza tengeneza kitu kama concrete columns hapa mahali inavunjika, juu ilivunjika last time hapo, this time imevunjika. Kwa hivyo wakitengeneza concrete alafu waweke ka flyover, hiyo ni lasting solution.
tugitigane na icio ciĩgiĩ kana ũkui barabara-inĩ ĩyo ya maĩ mahiũ gũthiĩ Narok. Na rĩu tũkĩrongoreria ciĩgiĩ mathomo, na nĩ atĩ arimũ 100 a gĩthomo gĩa CBC kuma kaunti ya Kajiado nĩ makĩgunĩkĩte na mathomo, na ũũ nĩ itemi rĩa gũkorwo magĩteithĩrĩrio na gũkorwo makĩamũkĩra ũũgĩ makĩria gũkorwo magĩtabania oro ũndũ ũmwe na gũthomithia ciana igũrũ rĩa gĩthomo gĩkĩ gĩa CBC. Kaunti ya Kajiado nĩ ĩkĩgereire mĩhĩnga mĩingĩ na mathĩna matiganĩte itemi rĩa gũkorwo magĩkinyanĩria mathomo maya, na kũrĩa kana kũrĩa mamwe mamo nĩ wagi wa arimũ aiganu oro ũndũ ũmwe na arimũ makĩrĩ na ũhĩgĩrĩru wa kũigana gũkorwo magĩkinyanĩria mathomo maya ma CBC kũrĩ arutwo. Na ĩno nĩ riboti ĩyo. Iyo nĩ riboti ĩgiĩ arimũ gũkorwo makĩamũkĩra mathomo ma CBC, na nĩ itemi rĩa gũkorwo atĩ nĩ makĩagĩrithia mathomo mwena ũcio wa Kajiado. Na rĩu tũgĩtigana na icio tũkĩhiũka nginya kũrĩa kaunti ya Turkana, na nĩ atĩ atumia makĩria ma 100 kuma Turkana ya rũgongo nĩ makĩrĩkĩtie kũrika mĩhang'o-inĩ ĩtiganĩte, na nĩ makĩria harĩ ya ũthondeki wa mĩgathĩ, na nĩ njĩra arĩ ĩmwe ya njĩra ya gũkorwo makĩmathĩra ũboco, na nĩ kana kũgerera ũcenjia wa rĩera na ũrĩa ũrakĩgomeire bũrũri na njĩra nene. Atumia magĩkorirwo makĩhũkĩra ũndũ ũyũ itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩetha njĩra ingĩ cia gũkorwo makĩmathĩra ũboco oro ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩhũnia bamĩrĩ ciao. No ĩndĩ ũndũ wa mwanya nĩ atĩ mĩgathĩ ĩno nĩ ĩkoretwo kana ĩgĩtuĩka gwĩtĩkĩrĩka oro ũndũ ũmwe na gũkorwo ĩkĩona thoko nginyanagia mabũrũri ma nja ta bũrũri wa Europe. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩtanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ o gũkorwo makĩarahũra mĩtũrĩre yao oro ũndũ ũmwe na gũkorwo magĩtwara ciana ciao macukuru. Ufugaji wa shanga itasaidia pakubwa wa mama, kwa sababu environment yetu imekuwa ikikatwa, kwa sababu wamama wanakata ndio wapate makaa ya kwenda kuuza, ndio wanunulie watoto wao chakula. Lakini sasa juu mambo ya ushanga imekuja, watakuwa wanatengeneza shanga, watapata time ya kwenda msituni kukata mamiti, na environment itakuwa secured, haitakuwa inakatwa ovyo ovyo. Juzi tumekuja hii training ya hapa ya serikali. Tunaomba pia serikali tutafutie market ya hizi shanga huko nje. Juu Turkana wote wanajua kutengeneza shanga. Hakuna mahali penye unaweza usia hapa. On alternative livelihood through value addition. Women from this county have been doing basketry, but now we are adding leather to their beads. And as we all understand, these women have been doing beads for a long time, but they don't do beads that are value added. So for them to fetch more money from what they do, we are actually here to do value addition. Na ĩyo nĩyo njĩra tũgĩkorwo tũkĩhĩmbĩria indo iria igĩthondeketwo kuma gũkũ bũrũri-inĩ oro ũndũ ũmwe na kũhũthĩra indo iria cikĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo tũgĩthondeka mĩeke oro ũndũ ũmwe na gwetha thoko mabũrũri-inĩ mangĩ ma nja. Na nĩ ikinyũkia rĩega atumia acio maikoretwo magĩkinyũkia, na nĩ njũĩ nĩ magĩkorwo makĩrĩ kĩonereria kĩega kũrĩ andũ angĩ atĩ to nginyanagia makĩhoke ũrĩithia wa mahiũ, na makĩria mwena ũcio ũgĩkoragwo na ũrĩithia wa mahiũ. Na riboti ĩyo nĩ yagĩtwĩkĩra gaturumo ka marĩa tũgĩkorwo tũkĩmathĩra na tũgĩcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV mohoro maitũ ithaa rĩrĩ ngĩgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani na gwĩtwĩhokera wĩroreri waku oro ũndũ ũmwe na arĩa magĩkinyanĩria mũtambũrũko ũyũ wa mohoro maitũ ithaa rĩrĩ tũkĩanjĩrĩirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ti Kariuki Wandwati. Thengiũ mũno nĩ tondũ wa wĩra mwega wa kĩruta, na mũndũ ũgwĩtwo ti Lucy nĩyo kiuma mwerekerio wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, na mũndũ ũgwĩtwo ti Aizu akiuma thutha wa kĩndũ kĩgwĩtwo graphics, na he mũndũ wakĩnjĩra ingĩkĩaga kũmũgweta ngĩmenye kũrĩa ngũkĩgera agwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo ti Jerry Wambirũ na mũndũ ũgwĩtwo Paris Njeri. Thengiũ mũno, na itanakiumĩra ngĩgĩkwĩre
ati utari ni muigire ndukanae gukua ngoro ni uria hihi wana kigeria guikinyaniria no indi ukona torari ngaihiga ngai ni umukinyaniria wa mahinda tugicamania ria ciriki handa thaa imwe cia hwaini ni ngiguka na mangi maingi ni araho miega ni ria kwa ni Mwangi wa Murugi. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Rĩu nĩ kimũthĩ atĩrĩrĩ tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa tarĩ kĩnjĩke ũrĩa ndĩreka na tigana inani nĩkĩ mũrenda mũnjĩre kuga thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkarore kũhe gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ we ũronetio ku nĩ mbara kai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩna kũngĩ ĩni haha makuta na phase 2 na kuona ko tũrendia 350 na deposit no igana nĩ igana rĩmwe ici ngĩũka heo mweke ũkarĩha kahora kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ ĩni gũkũ kwa ndagima gũtirĩ mũrũti ũtarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni. Mimi sijai kanyaga Nairobi, Loto imenileta Nairobi. Imekuwa ngumu but nimefika mahali hapa kwa sababu ya furaha zote ya kwamba nimeshinda 1300 ikiwa 150 ni ya yangu na 150 ya mke wangu. Nilikuwa sijawahi kumkumbatia manake tulikuwa tunagombana juu ya pesa ndani ya nyumba, lakini siku hiyo kwa sababu alitamka kwamba nimeshinda 1150 na akanihakikishia kwamba na simu ikapigwa, nikasikia furaha na nikamkumbatia siku hiyo, na tangu siku hiyo furaha iko kwa nyumba tele tele. Plans zenu za hizi pesa ni gani? Mtafanya nini na 300,000 Kenya shillings? Nambari ya kwanza tutaona ya kwamba watoto wamesoma, alafu yenye tabaki tuone kama boost biashara zetu. Unaweza ambia nini wa Kenya nyumbani juu ya Loto? Wenye wajafikiria kucheza waanze kufikiria kucheza na watashinda. Watu kutoka Homa Bay County pia na wahimiza kwamba wacheze Loto, maana sisi tumetoka Homa Bay County na tumekuwa washindi. Endelea kucheza Loto, and also you can win yourself a shopping voucher worth 100,000 Kenya shillings. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.